Ngicela sivule Petro ekuqala sahluko 5 verse 6 na verse 7. Ngakho-ke titfobeni ngephansi kwesandla lesinemandla saNkulunkulu kuze ateniphakamisa ngesikhatsi lesifanele. Lahlelani kuye konke kukhatsateka kwenu ngoba yena uyanikhathalela. Amen. Sihloko sami solo sibuka impilo yemzalwane. Kepha lamhla ngicela siyibuke esihlokweni lesithi lahlela kuye kukhatsateka kwakho. Lahlela kuJesu konke kukhatsateka kwakho. Lahlela kuJesu konke kukhatsateka kwakho. Lolo bhala lamagama athunywa ngumoya loyingcwele ngumpostoli Petro. Beka ke washaywa Petro, beka ke waboshwa, beka ke wahlukubedwa eluhambeni lwakhe naJesu wakhe ekukholweni. Moya longcwele ke sewuthatha ukukhwebula yena ukuthi emva kokuba sekwendekile konke lolo kwamsida kule timo labhekana nato akasale abhala ke. Moya longcwele uthatha lesimo sakhe uthi ngaso akakhuthade labanye. Uyababhalela ke bazalwane, moya longcwele bekade ukuthi ngalelinye ilanga kuyoba nawe kube nami lesitawuphila etikhatsini tekukhatsateka. Ubhala ke akasho ukuthi hayi nibothandaza kakhulu kuze ukhatsateka kungabikho, kepha usinika likhambi ukuthi mangabe tikhona tinto lotobhekana nato letikukhatsateka utawukhona kuphila noma ngabe leto tinto tikhona. Kukhatsateka ke kungakwethusi, kungabi ngazuthi uvelelwe yinto lengabaveleli bazalwane. Kukhatsateka kufika nje likhambi sesaba nalo. Likhambi sesaba nalo. Kwekucala lekumele sikubone nje ngafishane ukuthi kukhatsateka yinto lekhona mbamba. Kukhatsateka yinto ngumthwalo lomkhulu kepha longaphatheki, longabonakali ngeliso lenyama. Ngiko uNkulunkulu athi lahlela kimi ngoba lento yinto lekhona mbamba bazalwane. Lokuthi awukubona kusho ukuthi akukho, kukhona. Manje ke uNkulunkulu ngoba uyakubona lento uthi kulahlele la kuye. uNkulunkulu uyathi ukuthi wena awukadesignwa ngendlela yekuthi ungethwala kukhatsateka. uNkulunkulu uthi makukhona into lekukhatsatako uthi lokho ke kwangala kami kuphosele ngala. Phosele ngala. Phosele ngala. Ngiyathi ukuthi sibazalwane asididle inkukhu tabomakhelwane mase tifohlele ngakakho. Awusho ukuthi hawe maZulu angibonele, angithumelele. Na Elijah wondlwa ngemahwabayi. Nami uNkulunkulu uthumele nasikhukhukatsamakhelwane sewuyabamba wena umshibo wangelisonto. But uyasibuyisela emuva sikhukhukatsamakhelwane. Nalapha ke bazalwane kukhatsateka sikhukhukati akusiso sakho. Ose uNkulunkulu wabona kukhatsateka sikhukhukati sami. Sikhukhukati sami. uNkulunkulu akasho ukuthi bani nekukhola lokukhulu, kepha uNkulunkulu uthi just bring it to me. Uze kubuyise kimi. Akasho ukuthi try harder. Uthi just bring it to me. Mangabe sekuvele sekweca efenisi kwetanga lapho kakho. Akasho nekuthi just forget about it. Kepha uthi makukhona mbamba kulethe la kimi. Nakele ngicela ukuthi ucaphele. Caphela ukuthi kukhatsateka kwakho
ungakuniki bantu uNkulunkulu langakakutsheli ukuthi banike. Don't take your troubles and anxieties to people who may have no solution. Ungathathi ukukhathazeka kwakho ukumikise kumbe kulabanye labakhathatekile wethembe ukuthi wena lokwakho ukukhathateka batakutholela likhambi kanti basede likhambi la kwabo. Ngoba uthi awube soyabenyanya ukuthi ha abantu abanakani na vele akushiwongo la ukuthi mawukhathatekile hamba kuzibanibani uthi uNkulunkulu I'm the only one le ngime esikhaleni sebantu labakhathatekile. Ngale kwaloko kutakunciphisa lathi ihlobo ngiyakutshela ukukhathateka. Ngoba uthi awushayisa kulo athi angikhona, ushayisa kulo uthi angikhona, ushayisa kulo bese uyahamba abantu ngabona kuswenka. Ungabona kuhlabele esontweni ngicabanga siyakholwa sonke. Bantu abanaluthando. Cha. Usuke wamikisa kumuntu uNkulunkulu langakasho ukuthi mikisa kuye. Usuke wamikisa go address le wrong address. Kwesibili kungendeka umikise ukukhathatheka kwakho kubantu abangenandzaba nawe. Akusho ukuthi wonke umuntu unendzaba nawe. Nami ngeke ngize ngitiyenge kuthi wonke umuntu mangime emgwaqweni ngihike out angilifta yini bayangishiya nami ngingumfundisi. Akamele bese ngegama lika Jesu kuyawuphanje emasondo leni imoto yakhe. Imoto yakhe. Kukhona abantu abangenandzaba ngumfundisi akusemfundisi abanamsebenzi nabo. Abanamsebenzi. Ngeke ke ngitsine emaphoyiseni asuka afeza umsebenzi wawo nawo. Bangibopha ababuseka bathi hey mfundisi yesikulalele enceku yenkosi buya ngala nalithikithi. Yangala nalithikithi babe sewushayele wahamba ematubane lamakhulu kwenza ku8 la. Babusekile ke abanamsebenzi fasa. So bantu labanye abanamsebenzi nawo. So nokuthi uyatiwa bayakwathi abanamsebenzi abangenelani. So ukukhathatheka kwakho ke uyakumultiply uma ukumikisa abantu ucabange ukuthi bataba nenzaba nawe. Kuba seFefesu sahluko 2 verse 4. Kodwa uNkulunkulu Nathi into leting 2. Thank you Dot. Ungafunzi nje. Nathi into leting 2 uNkulunkulu lathi asidende ngenzaba yokukhathatheka kwethu. How ukuphosa kanjani ukukhathatheka kwakho kuNkulunkulu? Ukulahlela kanjani ukukhathatheka kwakho kuNkulunkulu? Kuba seFefesu 2 verse 4 bese siyakuba seFilip 4 verse 6 na 7. Kodwa uNkulunkulu locebile ngesihawu sakhe nangebukhulu beluthando lwakhe lasithanza ngalo. Noma sasesifile ngetiphamboko tetfu wasiphilisa kanye naKristu isinziswe ngemusa waNkulunkulu. Yes. Philip 4 verse 6 na 7. Unake kodwa uNkulunkulu locebile ngesihawu. Thathe lawo magama sihamba hambe nawo ke. Philip 4 verse 6 na 7. Ningakhathateki ngalutho. Kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu. Yes. Ngekukhuleka nekunxusa kanye nekubonga. Thank you. Kuthola kwaNkulunkulu lokwendlula konke kwade kutawulomvoloda tinhlitiyo tenu. Hallelujah. Nemicabango yenu kuKristu Jesu. Oh yes. Mawukhuleka kunento leyendekako ekukhathathekeni kwakho. Likhona likhambi lekukhathatheka. Ngicela kunifundzela ke nanga emagama la kuSamuel wekucala sahluko sekucala verse 10 wakhona uthi ngenxa yebuhlungu nekukhathatheka kwakhe emphefumulweni Hana wakhala kakhulu nake ligama lelandzelako wathandaza kuSimakade. Verse 14
wase ukhuluma kuye uthi utawuchubeka kuhlala udzakiwe kuze kube ngunini, yekela leli wayini lakho. Verse 15 kukhuluma Eli ku verse 14. Lalela ke verse 15. Kodwa Hana waphendvula wathi cha Nkosi yami, la sesinetinto letingu-2. Kwekucala, indlela yekunqoba kukhatsateka kuthandaza. Kuthandaza. Ngeke ngikutheke ukuthi uhambe emthandazweni, kepha ngicela ukwethembisa. Kuthandaza kugodlolota lishashati lekukhatsateka. Ayisekaphela lawa amashashati bekagodlolotwa ngesandla kufaka umnyani la. Bogogo asekhona. Azaphela. Likhambi legodlolota lishashati alabaya Nkosi yami bangibuka bayamangala yini yona leyo mfundisi. Shashati selaphela. Njalo kwaphela netipoko nemashashati aphela. Likhambi lekukhatsateka uNkulunkulu le kuba seFilipi uthi ningakhathateki kepha ticelo tenu. Kusho ukuthi ukukhatsateka kuhambisana nesicelo senvo lekungazuthi likhambi lapho nalibonakala. Likhambi lekukhatsateka kuthandaza. Hana bekakhatsatekile ngekweswela umntwana. Wenda njani Hana? Wathandaza. 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 Kwangathi beyingete yancipha imithandazo yakho. Kwangathi esikhundleni sekuthi unciphe emthandazweni, bewungafuna kakhulu tikhathi temthandazo. Kwangathi bewungatakhela sigungu sakho ube nebantu lowatiko ukuthi batakuthandazisa futhi bakuthandazele. Kukhatsateka kuthatha le energy, kuthatha lamandla ngamunye wethu. Unesilinganiso lesitsite semandla, se-energy. Ngamunye wethu. Ngekudalwa uNkulunkulu. Le energy lonayo yekwenda umsebenzi lotawukwenda ukuthi uchubeke empilweni. Kube netinto lotijabulelako ukuthi uyachubeka uyatibona. You are moving towards your good destiny. But mangabe ukhatsatekile le energy lenga uyayisebenzisa for progress uyisebenzise kwethwaleni kukhatsateka. Ukhanzeke ukuthi sewubala iminyaka kuphela lehambako kepha impilo ayihambi. Leni ngoba wethwele lo mthwalo wekukhatsateka. uNkulunkulu uthi ufuna ukukunika inkululeko ekukhatsatekeni kuze kuthi utohamba towards your destiny. Uthi uNkulunkulu ngifuna lamandla lengakupha wona uwasebenzise to accomplish, uwasebenzise to move towards your destiny. Uthi letha lo mthwalo lebe usolukwethwele ukwenta ubhabhalale ungakhona ukucubeka. Uthi uNkulunkulu letha lo mthwalo kimi ngemthandazo. Kuyenda ke ukhathatheke kakhulu mangabe uthatha ngekuthi umthandazo kumele ushintshe lesimo. Ngani uNkulunkulu uthi nje just pray. Awusathandazeni ukuthi Nkosi ngishintsha lesimo. Uthi uNkulunkulu just pray. Mawuthandaza le ice ye anxiety it melts as you pray. Kuna silwanyana nasi bulembu lekba seFeso lithi God is rich in mercy. Lokwesilwane lokhu kuna nangu umtiya angwathi uphela nini bazalwane. Awubuke nje kuyathunga. Kwendekani uma ungafika kule ndlu le uyihliphite le ndlu le. Cala kabusha. Lo bulembu bunemtiya lokapheli. Ungabdzilika kuleli kona utabukhanza bakhe kuleli ngelikona. Uthatha umshanyelo udzilite kuleli kona uyawukhanza umusa waNkulunkulu njalo.
musha ongemala. Umusa waNkulunkulu awupheli. God is rich in mercy. Kulunga sihausa uNkulunkulu asipheli. He is rich, he is in abundance. Noma singetha song 8 billion emhlabeni kuNkulunkulu siye siyocela his mercy, ngiloyo utawuthola imercy kuNkulunkulu ayipheli. Ayipheli. Ingaphela kanjani kanti nguye lo dale nako esilwanyana nako lokuncane nako. Kepha wakudala kwaba nento lengapheli la kuyo. Into lengapheli naNkulunkulu, umusa wakhe awupheli. Ngalama emagama emthandazweni kwangathi uNkulunkulu usuke akukhava ngemusa wakhe. Athi ukukhava ngemusa wakhe bese uthi uyathi angisebenza abasitidwa atishintshi but ngazi ukuthi kumnanzi kuba la. Ngazi kumnanzi kuba la. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Kwesibili, speak to someone you trust. Lengenhla ngise ungakhulumi nebantu labedele khambe. Kwesibili, speak to someone you trust. Hana wathandaza. uNkulunkulu wangakhulumi kepha kwakhuluma Eli. Azange uNkulunkulu athi hayi likhambe sewunalo ngivile imthandazo yakho. Hana wathandaza uNkulunkulu kepha kwakhuluma umuntu kuHana. Tihlanganise nebantu labanalo livi la uNkulunkulu. Yeah, tihlanganise nebantu labanalo livi la uNkulunkulu. Ngetulu kwekuthi uyamuva uNkulunkulu akhuluma nawe, tihlanganise nebantu labanelivi la uNkulunkulu. Tihlanganise nebantu. Tihlanganise nebantu empeleni kulokunye. Uyathi sengishona laba ngakholwa, kungenteka ngalenye ilanga bakutshele liqiniso lelivela ezulwini. Laba ngakholwa njengembongolo leyatshela umprofeti Balaam yamtshela liqiniso la uNkulunkulu. Kuthi mina ngibona umuntu la umprofeti akambona. Tihlanganise nebantu la leNkulunkulu angabasebenzisa ngaleso sikhathi. La ngabasebenzisa. Kuleli viki ngihlangana nalomnye make. Uthi mfundisi ngiyamangala mine umuntu aphila aphelele kepha ahlale akhala ngekuthi engabe utawudlala. Loma ke uyedwana sewukhulile. Uthi mfundisi mine emathumbu lengwathe ngisako bangishayela enhlangano bacuphe nga800. Athi yiboni lo muntu ujabuliswa nge800 wecuphe emathumbu. Uthi bamshayela espeak bamshayelele usengithengisa kulo lonke live ngithengisa emathumbu. uNkulunkulu uyawunika likhambi umuntu ngempilo yakho. Ngoba uyayathi indlela oyihambako. Nami nje ngahloma ngathi yebo nini. Mangabe lo muntu lo une pride uthi kule mali le mfundisi ngifundisa abantwana ngithenga kudla ngibathengela kwembatha ngemathumbu nje. Mawuthi hlanganisa nebantu utawubona ukuthi uyathi ngikhathatheke ngelidi. Uyathi likhambi likhona la kukhathathekeni kwami kungakashintshi lutho mina ngingakhona kuphila. Ngakhona kuphila. Singakathandazi ake sengibude uthi ngirent ya 500 lamhla dingakhi ding 23. Uyabona lo sivele mastandi uyayifuna imali yakhe mhla ka 25 and uyabona lo ukuthi awunalutho ungaya kubani nje kunguwe. Mkhombe ngenhloko uthi ungaya kubani.
angakuboni. Bese umbuto wami lolandzelako uthi yini lengenta uye kulo. Nguphendulele ukuthi kungabangwa ukuthi uyamethemba. Hayi ukuthi uyibonile le mali. But uyamethemba. Ngiko lokungakwenda uye kuye. Lo ngakwenda emva kwaloko. Uma ufika kuye athi I will take care. Ngakubhadalela. Uyahamba ubuyele endlini yakho ulale ngekuthula hayi ngoba sekayibhadele kepha ngenxa yesethembiso. Ngenxa yokuthi sewukwethembisile. Hayi ngoba sowumbambile wamkonkoshela wathi sengita uhamba nawe utazubhadala abe bathe ushona lena ngenguyekela ungabhadali uyamiyekela why uhamba nelivi lakhe liba kuwe usahamba nje uhamba nawe sewuyahlabela ngathi sewuyibhadela irent kana ukayibhadali ngenxa yelivi lesethembiso. Ngenxa yelivi lesethembiso. uNkulunkulu usethembisile bazali. Usethembisile uNkulunkulu wathi don't worry I will take care. Uthi uNkulunkulu ngita ukukunaka kulokukhathateka kwakho ungasakhathateki hamba ngekuthula wena. Kwendekani kuHana? Uyathi Hana amacetha kuthandaza. Akazange wasuba nemntwana. Azange evathisa usikhukhumuka makathi nje amen akazange eva sisusikhukhumuka wase uyacala uyasmile. Bekungenalutho empty eswini sakhe kepha mawufunza livesi laka 18 lithi simo sebuso bakhe sashintsha. Simo sashintsha. Hana wathi shangathi incekukade yakho ingemukeleke emehlweni akho wabese uyahamba wayakudla nebuso bakhe abuzange buphinze bubonakale bujabhile. Umntwana akekho kepha buso sebushintshile. Likhamba libonakala kepha buso bushintshile. Yeah. Simo solo ngidawukhanza ekhaya ndamkhanza naphenina ekhaya khona kepha sengishintshile angisadzingi kushintshe phenina sekushintshe mina. Sekushintshe mina. Khona abantu bathandazelaka awunkosi ngicela umshintshe bani ngicela umshintshe bani athi uNkulunkulu uyathi kuthini ngifuna kushintsha wena. Lo muntu lo ngimbekele ukuthi kushintshe wena. uNkulunkulu wakho uthi baba his mercies are new every morning. Umusa wakhe musha urich uNkulunkulu ngesihawu. Ngicela ukukhumbule abantu abangi-2 1 khumbula Jezebel. Jezebel unendvodza yakhe engAhab uyinkosi. Ufuna liplaza ufuna ingathi yaNaboth. Naboth akafuni. Uyahamba Ahab ugicike embhedzeni babathe baletha ithulo takhe akadli lutho akafuni ukudla uyachamuka Mrs Ahab Jezebel. Uthi awukwende njani uyinkosi wabeka ke lona uthi kunendvodza lapha lengihluphile ayifuni nengathi yayo nesivini sayo. Wathi lo mfati awungahlupheki yekela kimi haleluya boma ke Nkosi yami. Yeah I tell you. Shiyela kimi. Dead or alive shiyela kimi. Shiyela. Powerful wazi shiyela kimi wevani wachamka nje nencwadi lo manje sekaplanile wasayina la wena ngisayinela ini sayini wasayini ngakusasa wevasi inhloko yendvodza ayisukile wathi amthatha insimi yakho. Amen boma ke hey ni powerful and dangerous. Yebasarwana nisho silo uNkulunkulu wakho angehlulwa ngiJezebel. Jezebel washintsha isimo saAhab wakhona kuvuka wayokudla Ahab. Wakhona kubuyelwa buthongo Ahab ane stress kepha wachamuka umfowethu wathi awungahlupheki. Nisho ukuthi uNkulunkulu lo lomkhondako
ulower than Jezebel. Kuthi Jezebel angaguqula simo semuntu buso bakhe kunyukubala kwakhe iwari yakhe ayithathe Jezebel athi buyisa kimi isithandwa sami. Buyisa kimi isithandwa sami. Usho ukuthi uNkulunkulu lokuthanza wazi wabonakalisa ngaJesu ukuthi ayokufela. Usho ukuthi God cannot care for you. uNkulunkulu lamhla ngimelele yena uthi uNkulunkulu isithandwa sami buyisa kimi. Buyisa kimi Kukhatsateka kwakho. Uthi phosela kuye. Uyeva nini ukuthi khona mbamba? Mbamba mani Kukhatsateka ngumthwalo mbamba. Uthi phosela kimi, lento phosela kimi, phosela lahlela kimi, shiyela kimi. Uthi then mina ngidawudilana naBoth wakho. I know how to deal with your Naboth. Ngiyazi Nkosi izolungi sindlela ya. Ngasukumeni ke sifike ekugcineni Isaiah 41. Sinko iyayilungi sindlela ya. Thank you Jesus. Uhambe ulingise nanga umuntu lengitsite mawufuna imali yerent ungaya kubani noma ungakayiboni le mali angazi akunike sethembiso indodoti yashintsha kuwe kunesethembiso lengifuna uhambe naso kungakashintshi lutho kepha lesethembiso sitawushintsha buso bakho. Oh thank you Jesus. Lesethembiso sithi ngako ke ungesabi ngobe mina nginawe. Lesethembiso sithi ungajabi ngobe mina ngiNkulunkulu wakho. Lesethembiso sithi ngidakuqinisa sithi ngidakusida. Oh thank you Jesus. Sithi ngidawubamba ngesandla sami sangesekudla. Noma talabanye etandla tingakuyekela uthi uNkulunkulu mina ngidakubamba. Noma sakho singaphelelwa ngemandla ekubamba uthi uNkulunkulu don't worry ukuthi uphelelwe ngemandla sama siphelelwa ngemandla. Uthi ngitakubamba ngesandla sami sekudla lesilungile. Ngalama emagama uthi uNkulunkulu angeke ngilwe nawe kepha ngidawulwela wena. Ngoba kusekho kulahlwa kuloku Kristu Jesu. Bani nelakho ligama kulo Isaiah 41 verse 10. Nami nginelami Richard ungesabi ngobe uNkulunkulu nawe. Richard ungajabi ngobe uNkulunkulu wakho. Richard yathi ukuthi uNkulunkulu utakuqinisa. Oh hallelujah, thank you Lord. uNkulunkulu utakusita. Nangesikhathi kubonakala abantu ngathi abekho uNkulunkulu ukhona ushito wathi angeke ngikushiye ngeke ngiyekele. Ngeke ngiyekele. Kude esigodi la khona uyawuthathwa bumnyama noma kufa ngoba uNkulunkulu uthi noma uhamba esigodini selithunile kufa mina uNkulunkulu ngidawuba nawe. Thank you Jesus. Ngekulahlela kuNkulunkulu lamhla utawuhamba with a smile. Ngekulahlela kuNkulunkulu hayi ngekushintsha kwesimo kepha ngekulahlela kuNkulunkulu umthwalo uyethulwa. What was a burden will be a blessing. Oh thank you Jesus. Noma ulahlela la ukhona khona ulahlela njani ngemkhuleko. Ulahlela ngemkhuleko tetayete indlela yemkhuleko ingamili tshani indlela yemkhuleko.
letayele leli altare yetayele na indzawo nayi kuleli altare lemkhuleko lekuthi ihlanganisa naNkulunkulu nanyalo mangabe kukhona lobona ukuthi Nkosi angulahlele kuwe ngineliciniso utawuphuma ulula ungatsonzeta kuleli altare uthi Nkosi angathi nekuthandaza athi ngidawuthandaza ngithini kepha ngilahlela kuwe ngwelo tawubona Nkosi lo mthwalo ngiyawususa kimi lamuhla ngiwujikijela kuwe simakathe wena you know how to take care uyathi uyawuthukululani uyathi uyawukwendani ngalomthwalo awukadalelwa mina ngiko ngiva ngesindwa nekulala anginako ngiko nengizubekela phambili anginayo vele ngethwele indvo lengasiyo yami Nkosi lamuhla ngijikijela kuwe lo mthwalo wami yebo wethula umthwalo wangishiya neliculo thank you Jesus yebo wethula umthwalo thank you Jesus bring that burden to the Lord throw that burden unto the Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus yes, Lord Jesus. You are faithful even today, Lord. To exceed our highest expectations. To exceed our highest expectations. For the last time. Usasho lawo magama lawo lakhulumekako uNkulunkulu akasagathi nemagama akho ngoba phela ulethe kukhatsateka kwakho uNkulunkulu ukufulela njengalobulembu ngemusa wakhe lomnenginengi nawe ukufanele nawe ukwenele bekangeke uNkulunkulu athi phosa kuye kani angeke akwethule lo mthwalo oh hallelujah thank you Jesus for lifting this burden upon your sons and daughters who are kneeling who are standing before you today nanga ngose madodana nemadodakata kucile emile ahlete embi kwakho ngiyabonga Nkosi ukuthi nawe ucaphelela ivi lakho nathi sicaphele Nkosi ukuthi siphosa kuwe nawe ucaphele ukuthi livi lakho liyafezeka ngiyabonga babelo ngcwele ukuthi lamuhla batawuhamba balula batawuthola buthongo simo sitha singabakhohlisa sitha sithi buka akashintshi lutho yes kukhona lokushintshile khona lokushintshile umthwalo ususiwe nobe uthi ungeke uphele eliviki uphila utawuphela umnyaka nobe uthi ngeke kuphele lo mnyaka utawuphela iminyaka nobe ungativa kahle utawutiva kahle the burden has been lifted
ngoba uNkulunkulu nguye lobhalela amavi athi kusikutabe kunawe lamuhla ubhekene nanangumthwalo nawo wavula isandla sakhe uNkulunkulu wathi no lo mthwalo lo wethwela kusiwo wakho ulethe kimi. Asinayo Nkosi lenye indlela yokuletha kuwe ngaphandle kwekukhuleka, ngaphandle kwekuthi thoba. Yemukela Nkosi lolo kuphoswa ngunangu yangemkhuleko, lolo kuphoswa ngunangu umntwana wakho ngekuthi thoba. Ngiyabonga Nkosi ukuthi angeke sikuncenge ukuthi Nkosi siyancenga siyacela ngoba nguwe lothide asilethe kuwe. Thank you Jesus. Akukumangalisi Nkosi lesikuletha kuwe, akukumangalisi ngoba washo wathi asikulethe. Ngiyabonga Nkosi ukuthi sonke abakhathalela ukukhatsateka kwabo kusuke kubo kube kuwe msindisi wethu. Khulekela Nkosi ukuthi nyalo basetawubuyela emuva bahambe with a smile njengahana. Introboto lesuke ekujuleni kwenhlitiyo ibuse ibuse impilo yabo. Kuthula kwakho kubabiyele. Thank you Jesus. Ngiyabonga Nkosi kwenda nalokhu ngetulu kwalesikucelako nalesikucabangako. Ngiyabonga Nkosi ukuthi noma ngabe simo basikhanza sinjalo noma simo singaba ngetulu kakhulu kwale besingobona kepha nyalo Nkosi they are well secured. Thank you Jesus ngoba umthwalo sewususiwe akusiko kwakho kulungisa tintfo kwaNkulunkulu. Akusiko kwakho ukugucula abantu kwaNkulunkulu. Stop trying harder. Yekelela kuNkulunkulu. Asimnikete liduma uNkulunkulu wethu ligama lakhe liphakanyiswe Jesu. Yes Lord Jesus. We thank you. God bless you. May the peace of God be with you and upon you. Go and enjoy life as God gives you, the burden being lifted upon you. Umthwalo ususiwe kuwe, hamba uyophila ngoba Jesu uwethulile umthwalo wakho. Praise his name.